ndashaka squad bato y'uyu munsi dufatiye Paris Saint-Germain dufate na Arsenal turebe 11 beza ba uhuje ama equipe yombi. Squad bato y'uyu munsi 11 beza tutari iminota umunyezamu no Arsenal David Raya na Sofanov ntacyo kubaza yego iburyo Hakimi ari imbere Timba na Hakimi ari imbere kuri gatatu dufite se turafata Ricardo Arsenal nta numero gatatu igira ubwo ni Mendes nta bintu byo kubaza ubundi se muri babiri hari wamuza imbere n'ubundi muri babiri nta wamuza imbere axe centrale duhera iburyo Marquinhos na Saliba ndajya kwa Marquinhos sinkubeshye tugende currently cyangwa legendary ni byose currently noneho Saliba nanamukwita n'inkoni Saliba niwe muntu gukira nayo muri Arsenal yose Sami oya Marquinhos arusha Saliba currently form noneho muri form z'iki gihe Saliba akwiriye gukubitwa n'ibinyafuri yo muntu gukina nabi kuruta abandi bose nikira Saliba yaguze ko Saliba kuri Atletico yatanze amahirwe nuko Atletico itari yaje neza no kuri Bana Mafuse naho mbigarure Sami ko ikipe imaze kwinjizwa ibitego 28 n'indi baze kwinjizwa 6 defense ya Arsenal yowe na magara yesi Saliba niyo bakiraho nuza Mosquera bakina n'ikimenyimenyi muri no mwaka Saliba ari mu bantu basimbuye inshuro nyinshi Marquinhos Magalhaes yakuyemo ni imvune defense ni ya Brazil wininza tugende ni Marquinhos na Gabriel Magalhaes ubwo na Paco nibyo Gabriel Magalhaes kandi mu defense wa mbere kwisi hari undi mu defense buzane currently Magalhaes nta kipe nimwe iri Burayi Magalhaes atajya gukina ngabanzemo currently akakanya no mu busanzwe amaze n'imyaka inabi abikupuru Saliba na Marquinhos ni hantu natinze Saliba yasubiye hasi yadera muri iyi minsi yasubiye hasi ku rwego udashobora kugira harya se wateye wa mutwe usubira inyuma Guillaume Simeone agasigara n'umuzamu ako se kwa Ban Maveri Junior kurupi nagubyibuka Saliba niba ari munaniro niba ari iki none akagira defo yo kutadegaje imipira Saliba atanga passe z'ahantu areba gusa muri mitasiga yakunda gukina cyane akina n'abantu areba gusa imbere abandi ba defense basigaye barazanya akantu ko kureba aho winga babo ukuntu bahagaze akoherezaho umupira Saliba iki kintu yashobora kujya gukorera ntacyo bitwaye ubwo n'abafaransa babirebe neza Maxence Lacroix barebe neza ko adashobora kujya hagakira na Upamecano neza Upamecano se wese shaka Faransa Upamecano wese twigendere tuzaba tubiganira tujye kuri gatandatu se Mediane ni ya Paris Saint-Germain ushyizemo urakuramo Fabian Ruiz ukiyemo Declan Rice abandi babe Rice Neves na Vitinha nuko niko bimeze Zubimendi hanze Odegaard hanze koko kera cyane Eberechieze hanze cyane nikira sinkubeshyi Mediane ahantu haravamo umuntu ni Fabian kuko Declan Rice nawe muri iyi si nta natakina sinzi ukuntu babihengeka ariko Declan Rice kugira ngo umve n'ukuntu bikaze bawe n'abana ba secondaire b'imuhanga barambwira ati Declan Rice ntuzasine igitego finale Declan nta muntu utebona ko ari Arsenal iramutse ibonye umuntu bimwe twakubwiraga ibonye umuntu ikinisha gatandatu ikareka Declan Rice akisanzwe akaba fast presser akazamura equipe ne muntu wa Arsenal utinyuka kuri buri match yose n'uburemere bwayo bwose akaba yagira icyo yakora nko kuri match ya Atletico kugira ngo bayijyane neza kuba barazanyemo kano kana ka Lewis Kelly kakasa nkaho kahasigaye inyuma kuko gafite izo karite zo kuba akadefenseri kakagira icyo kintu cyo kuba karageze gukina nimero 8 muri academy biga ubwo bwisanzwe bwo kuba ka balance ibyo bintu bibiri kudefanda no kugumana umupira ibyo bintu byatumye Declan Rice akina neza kuri match ya Atletico kuruta n'abandi bakinnyi benshi ba Arsenal igihe rero ngewe man of the match of course sibyo ndi kukubwira yabaye man of the match igisobanuro cyanyacyo Fabian Ruiz arasohokamo hajemo Declan Rice ora amagete abiri yo kuyakuramo byagurana sinzi ukina gatandatu sinzi ukina 8 mbona abanyura nabo wajyango nabana b'imanga sana ariko numvira ibuze kugarikwa yagaritswe na uruhande rumwe rw'iburyo yego ese yakindyo mbona duwari we cyane nagamo Diza ya Duwe na Bukayo Saka birakomeye anga utangiye kungora reka nkwa amazi banzwe ku mazi reka banzwe ku mazi Desire Duwe ruhande rw'iburyo na Bukayo ya Inka Delito Chiri Nigeria native nduba ha Bukayo Saka
ndamwubaha bitewe n'akazi amaze gukora kuva yatangira gukina umupira w'amaguru muri 2018 ahawe umwanya na Unai Emery avuye muri Academy ya Arsenal kuri nimero 47 ndabanza mwubahe ndebe akazi yakoze muri shampiyona y'Ubwongereza mu ikipe y'igihugu n'umwe makiba aba permanent starter uburyo ashobora kuba yadebloka matches zikomeye nk'ingi Atletico gukurikira umupira nkakura akaba yatsinda igitego mu buryo bufunganye cyane bwabonetse mu mukino Bukayo Saka namushyira iburyo nirengagije ko Desire Doué ari umukinnyi mwiza ariko Bukayo Saka ngandagena nawe so umusonde rwambaza yakive cyawe wingora umusore yago nago nirwa mbazo byarangiye kubusatiriza Gyökeres na Dembele ariko ndendo ba Dembele n'izi abaye buri ku mwanya barenge Paris Saint-Germain na prefera ko yagira umuntu nka Gyökeres iba ifite umuntu nka Gyökeres baransiriza imipira irabajugunye imbere uko bayijugunyira abawinga yatsinda ibitego byisumbuye kubyitsinda ariko muri iyi systeme twakinimo y'amajeteri Dembele byumva kubi uwo Dembele ni uprefera Dembele Ballon d'Or none sengirene uzi kuntu bigenje Arsenal ifitemo umwe babiri batatu bane ubwo zizarusyaho Sami oya ntabwo combine de revenue isobanura uko umukino uzagenda siko Paris Saint-Germain igizemo barindwi nibyo ariko none si ikipe yindi wakombina na Paris Saint-Germain ubwo Paris Saint-Germain nigiremo ngabo ni kari nyinshi neze manura Barcelona zikombina urebe ko nanone itaraza kubonamo uw'iburyo na Barcelona ishizemo yabonamo uw'iburyo Lamine Yamal ikabonamo Pedri hagati mu kibuga ikabonamo umunyezamu Wani Garisi muri defense yo bishobora kuba byanagorana ko yanamubonamo biragoranye ko yanamubonamo wenda tukanubaha Lewandowski kubyo yakoze ariko ubundi nayo ntiyarenza bane Barcelona ntabwo yabarenza ipeje kari gishyitse Paris Saint-Germain kimwe mu bintu bikomeza bakina iby'umutoza kandi babitwaranye ibikombe bityo buri mukinnyi wabo wese ubona akomeye ngo ne equipe yatwaye treble kwanza yatwaye bitanu bikombe bitanu umwaka ushize inagera finali igikombe cy'isi y'amaklub itsindwa na Enzo Maresca ariko ugiye kureba abakinnyi umukinnyi ku mukinnyi ukareba ibyo batanga contribution nka nimugora Kivisha amaniyo mu kiwa Paris Saint-Germain maze kugira ibitego byinshi mu mateka ya Champions League mu mwaka umwe ibitego 10 na assist 6 bari ibitego 16 kandi n'umuntu yinjiyemo mu kwezi kwa mbere ku mwaka ushize urebye Kivisha ubwo hari abakinnyi baba bencheri bajya kubanzamo hano henshi wari Nizaire Emery Bradley Barcola n'abakinnyi bakifuzwa n'aya makipe yitwa kakomeye henshi agenda akajya no gukina anabanje nise Bradley Barcola maze ntabwo yajya gukina yajya gutera Bradley Barcola wale Nizaire Emery muri iyi mediane bari kuzamo wale Skeri nawe ari gihe wamukenera bitewe n'igihe runaka na system ushaka gukina nawe bamaze igihe kinini bakina kandi ikintu kimwe Enrique afite cyamukundiye muri Paris Saint-Germain tigeze kimukundira muri Barcelona na AS Roma nuko noneho yagize n'amahirwe Mbappé itasohoka afite controle yose ubuyobozi bwose nimugora nabonye bagereranya haragatoro nabonye Ballon d'Or winner Ousmane Dembele mu 50 kanga yaramukuyemo yego wakuramo Vini wanabyibajijeho bya kwa Ruberoa akuramo Vini urebe ukuntu byagenze wakuramo Lamine Yamal Aritete nabitushe akuremo Bukayo Saka ku 57 ari mu mukino atari bazo by'imvune ameze neza aya bombi naba dictateur na Tete yabikora bafite uburyo bomba amakipe nyine ariko se yabikora abantu bose bagatuza uyu mutoza Luis Enrique yagiye kwa AS Roma aravuga ati ntago Francesco Totti azayakina imikino yose aravuga ati Francesco Totti ntakorwaho hano yigeze kubikora Lionel Messi muri Barcelona aravuga ati ntago Messi azakina match zose barangije Messi arakara ba Iniesta na ba Piero n'abandi bajya kumureba baramubwira ati Messi ntabwo akorwaho hano Messi avamo bishaka Mbappe byagendaga biti yaramusimbuzaga Mbappe akajya kwicara mu bafana cyane ahanga muri Paris Saint-Germain kimwe mu bintu bitwaye Paris Saint-Germain full control
afite control yose, arimo arareba imbere, retroviseur zose arimo arazireba, nta kintu kimwe kiri kumwampesha kureba imbere n'inyuma. Ahantu hose buri kimwe cyose agikora uko ashaka. Bradley Barcola umwaka ushize ari umwe mu bantu bakoreshwe cyane. Uyu mwaka ni wa Kivisha. Desire Doué tayari yamaze kugira, ariko ubu ngubu base ni Mayuro, hari match batsize za Barcelona. Kweli ibibazo by'imvune n'iki wenda, ariko baba bagiye mu kibuga none ntiyasimbuje akazanamo agakuramo ba Warren Zaire akinjizamo ba Lucas Hernandez bakajya gukina. Uwo ni Luis Enrique. Hari ikintu Karim Benzema yavuze ngo kimwe mu bifasha Paris Saint-Germain kuba nziza ngo nuko umutoza ariwe mu star uriyo, nuko mu yandi magambo yashatse kuvuga ko nyine ni ukomeye bacyakina ibitekerezo by'umutoza ijana ku ijana. Nani mugoro yabishongo y'abanyamakuru bati narababwiraga ko Paris Saint-Germain yo kipe ikomeye kuruta izindi zose i Burayi, ati ntimubyemere tukiri muri Ligue Phase dutsindwa n'amakipe ari aho ngaho. Atariko nizere ko ngubu mumaze kubibona umutoza Karim Benzema yaravuze ati Paris Saint-Germain mujye mwitinya kuko umutoza afite ijambo ijana ku ijana, akora ibyo ashaka. Thierry Henry nawe akaba ari n'umuhanga. Yego, Thierry Henry ni umuntu wakinnye hagati mu kibuga, ni umuntu wakinnye equipe y'igihugu Espagne, yabaye muri Barcelona abantu muri Real Madrid, bivuze ngo Thierry Henry ndavuga ndi kuvuga kuri Luis Enrique ubutubanga yakiniye equipe y'igihugu Espagne, yatoje yakiniye Real Madrid na Barcelona, kandi umuntu wageze kuri level yo gukina muri Real Madrid na Barcelona ni ukuvuga ko yari umukinnyi ukomeye kuko nizo gasongero. Nubwo wenda ubu ngubu ziri kumanuka, ariko nanone still ni ikigero cya nyuma cy'umupira. Yego. Luis Enrique ikimwe mu bintu ubona afite ni umuditateri utuje cyane, ikindi akaba ni nyaryenge, azi discours abwira abakinnyi n'uburyo ashobora kujera situation mu gihe byaturitse. Dembele yasaga nkagiye kucamo ibice equipe mu minsi yashize avuga ngo abakinnyi ngo barahaze ntabwo bashaka kwiruka mu kibuga. Yego. Ariko Enrique yabihandorinze mu buryo bwe, biratuza biranaceceka. Thierry Henry nawe abaza Dembele ati kwe iki utajya muhagarara ubundi ukina uhuye mwanya. Aravuga ati ndamutse ntirukanse mu kibuga Luis Enrique yanshyira kuri bench. Imagine uwo ni Dembele Ballon d'Or wina, nta wundi mu Ballon d'Or uhari, ni wifite n'uyibitse mu rugo. Mukanya uvuze ko Ivica Kvaratskhelia wakozaga igo ko kugira uruhare rw'ibitego byinshi umwaka umwe muri Champions League muri Paris Saint-Germain, nawe yaravuze ngo impamvu duhora twiruka ati Luis Enrique yutirutse arakwicaza. Bro, naho mpamvu impuza abakinnyi benshi nta gihe na kimwe ushobora kubona ngo arangije nk'umukino ngo atasimbuje, kuko ababizi ko abakinnyi bakoze ibirometero byinshi arabaruhura. Arabaruhura akabashyiramo kuko abenshi baba bazi ibyo bagomba gukina kandi bakabikina mu buryo nta uvuyemo nta n'ugiyemo. Iyo kipe imeze neza riga niko bigenda. Twibuke ya Barcelona ya za 2011 2009 byashobora kuba byanze kuri ba Samuel Eto'o Fils, I mean 2011 wenda byanze kuri ba Samuel Eto'o Fils, ba Bojan Krikic bakajyamo bakarangiza match, ba Pedro rabibuka Pedro, rabibuka abana bitwa ba Ibrahima Ferrari, rabibuka abana bitwa ba Cristiano Tero, rabibuka bajyaga mu kibuga bakaba aribo barangiza match. Bivuze ngo kuri Paris Saint-Germain ibintu byabo byose biri ku murongo. Na Real Madrid imeze neza ya Zidane, barazaga ba Lucas Vazquez na Marc Asensio bakaza bagashyira ibintu ku murongo. Rimwe na rimwe Bale yaba yavunitse Isco agakina kandi agakina neza. Na Ballon d'Or ya 2017 bayitwa ari Isco ukina, ari ubanza mu kibuga. So ubwo nibyo ngibyo mu kanya turaje tubyagure kurushaho, ariko reka tugire gutya tunavuge no kuri equipe y'icyumweru ya Champions League. Ikipe y'icyumweru ya Champions League mu izamu harimo David Raya. Ntawe ujurira yakoze save zigumisha Arsenal mu mukino. Abujurira mu banyezamu bakinnye ntawe ujurira. Nimugoroba Safonov ku bwanjye ariko yanakinye neza, yakiye neza kuko yakuyemo amashoti, gusa Bayern ntabwo yakinye nka Bayern mbe uba ari nk'inyarugenge batekereza ko yanariye. Urebye bwa mbere Bayern ni gute Bayern isabwa igitego kimwe iri iwayo ikina uzko Ozize yinza ava mu kibuga nta shot ateye mu izamu. None ahantu Luis Diaz yafungiye umupira hano ku murongo, ubona ko yatera mu izamu, arazenguruka kugeza umupira w'umwatsi. Bayern imugora ntabwo yakinanye ubushake kwiriye bukenewe, no mutoza ntiyari tayari, undi utari tayari yari umusifuzi. Turaza kubyinjiramo turebe.
So ubwo David Ryan niwe munyezamu y'icyumweru muri equipe y'icyumweru. Axe ni batatu ni Paco, Saliba na Pubil. Paco, Saliba na Pubil. Pubil wa Atletico Madrid, Saliba muri Central Defense na Paco muri Paris Saint-Germain muri Central Defense. Barimo arabona Saliba yakinye neza kuruta Magalhaes. Ariko nanjye ahantu ntago mbyemeye. Ariko bana nyagasani. Ahantu umuntu wafashije gusesengura ibintu bya. Ariko ibintu umupira ushobora kuba waransize nsigemo n'ibintu nkabona mbibona bitandukanye. Ukabona abandi babona. Ushize nagiye kureba match ya APR na Rey muri stade. Mbona batoye Ouattara nka man of the match. Kuri match arangiye ari kimwe. Umunyezamu wa APR akoze saves nk'eshanu muri match banamukubise abaganga banamuvuye kuri saves. Ndavuga se umupira waransize. Kusigaye utawureba nk'abandi. None se Magalhaes niwe bashyizemo Soloti. Magalhaes aramubika nk'atagiyemo. Singisi official nuze ya UEFA. C'est ça. Saliba. Komeza. Okay. Hagati bafitemo Declan Rice na Joshua Kimmich. Nanjye kuri Kimmich ntago ndi kubibona neza. Nese Joshua Kimmich ariko se Bayern igiramo abakinnyi gutya ndarangaye rwose menya. Myana ari kubireba. Twagiye. Okay. Ariko rero umuntu akomenya ari yaseza hari. Ruhande rumwe Desire Doué. Yacenza abakinnyi muri batatu bo hagati ariko bari ukuntu babigenje niba nibo hagati. Komeza. Ni Desire Doué na Kivica ku rundi ruhande. Atake sasa. Batatu bataka Luis Diaz arimo. Luis Diaz yakoze. Nanjye numvaze. Equipe ya saison nande. Nanjye navuze ngo menya ari ya saison. Dembele kuri attack. Nta kibazo. Bukayo Saka ku rundi ruhande. Akwiriye kuvamo Luis Diaz akajyamo Vita Gyökeres. Kore minduka. Avemo nyine natangiye kuzikora. Batatu b'inyuma. Magalhaes arajyamo. Havemo Saliba. Havemo Pubil na Pubil umwe muri bavemo. Pubil agati Joshua Kimmich nawe navemo. Hajyemo basi Marcos Llorente nawe. Skelly ko yagendaga. Lewis Skelly nawe. Miles Skelly. Ariko Vita Gyökeres akwiriye kuba arimo. Gyökeres asimbure Luis Diaz. Ego. Vita Gyökeres yakiye umukino w'abagabo. Byibura miliyoni zahari ni banatwara Champions League. Bazibuka ko ari umwe mu bantu babafashije kuva muri kimwe cya kabiri kirangiza. Vita Gyökeres niwe muntu wakiye nta gitega rutayizama ariko abantu bose bakamwishimira. Umukinnyi w'icyumweru muri Champions League Declan Rice. Nta muntu ujurira. Wa kabiri William Paco. Niwe wagize amanota menshi. Vita noza Declan Rice yakiye neza ko yakiye nk'abagabo. Kuri iriya match. By the way, aba bombi nabo babaye man of the match kuri match zombi. Rice kuri match ya Arsenal, William Paco yabaye man of the match kuri match ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. So ubwo ni ibyo ngibyo ni dusigisigi twasigaye aho ngaho muri UEFA Champions League. So reka twinjire muri uburyo Samir ikipe ya Paris Saint-Germain kuri uyu mugoroba twabonye yongera kwihagararaho imbere ikipe ya Bayern Munich. Hari ikintu kimwe umugabo witwa Samir Nasri yavuze muri tiranwa no mu France. Samir Nasri yaje muri Arsenal muri 2008 ndamwibuka match muri iyo saison. Bakiye na Manchester United atsinda ibitego bibiri. Abisiko muri no minsi afite televiziyo rwose asesenguraho akirakana muri joro. Tuba tumufite cyane ari gusesengura. Now yavuze ngo ikipe ya Paris Saint-Germain iteye ubwoba mu by'ukuri atari ko reka mbabwire ikintu mugomba kumenya ishoboye. Ati ikipe ya Paris Saint-Germain ifite ubushobozi bwo gusafaringa, ifite ubushobozi bwo guca mu bigoye no kugarira neza. Ni ibintu bibiri. Ifite ubushobozi bwo gusafaringa mu mukino ikaba yagurwa n'umukino bigaragara no kugarira neza. Ikintu twe twagipinze muri match ibanza ko batugariye neza, ariko Sami muri no retour kwihangana no gusafaringa kwa Paris Saint-Germain bari of course hanze Allianz Arena no kugarira neza kuri no mugoroba. Ibyo bintu biri byombo bisobanuye muri no match babigaragaje ku ruhe rwego, yewe no muri saison yose muri rusange, ku buryo na Arsenal ushobora kwihereza message yo kwigatira equipe ifite kwihangana mu mikinire yayo, ibikora uko bishaka. Paris Saint-Germain ifite ubushobozi bwombi kuko ifite umutoza muzima, icyo ni cyambere. Ifite umutoza udafite pressure kuko yatwaye
afite icyubahiro cy'ibyo yatwaye kwa Etrebe ebyiri niwe watwaye Champions League Barcelona heruka muri 2015 niwe wahaye Paris Saint-Germain Champions League ya mbere ku isinzi ry'abatoza baciyemo abakomeye n'abadakomeye. Paris Saint-Germain kuva 2012 ni ikipe yatojwe n'abatoza b'ingeri zitandukanye. Ababikoza ahandi Carlo Ancelotti yarahaciye, abitwaye neza mu yandi ma equipe bakwiriye guhabwa amahirwe ba Unai Emery bakinye za finale za Europa League barahanyuze, aba Pochettino abayitwaye neza imbere mu gihugu ba Christophe Galtier, ba Lambra, abandi bose abo bose barahanyuze. Ari abakinyi noneho batwaye ama Champions League hirya no hino, ariko tujya tusesengura nk'ikipe ngo nagire umuntu watwaye Champions League ngo ntabwo irimo abantu bazi gutwara ibikombe. Hajemo Ballon d'Or ba Lionel Messi, ba Mbappé, revelation zigezweho ba Neymar, bande bakoze buri kimwe cyose gishoboka ngo batware Champions League biranga kugeza Luis Enrique aje. Uwo muntu rero wabikoze uburize Luis Enrique adatwaye Champions League no mwaka ari umuntu wamutera amabuye. Oya bivuze ngo yamaze kugura igihe. Uzi ikiza cyo gukora nta pressure, ukora ibintu byawe neza. Ujye ureba iyo ufite wakoze breakfast ihagije nziza umeze neza ugahita utangira guteka kare. Yego ubiteka neza ku murongo ukata nk'abakobwa ko kundi bakatudutunguru bagashyira ku ruhande dukoze nta pressure. Niba ukora ko abakobwa batajya basonza igitungura gikata neza ngo bakunda bakata ngo muri kibe utuntu kose cyane akadukata neza utunyanye biki byose mugihe wowe urunyanya urukata voka ruketurunaga amavuta ngo rurahiramo none amavuta ngo niyo afite nk'imbaraga ati ruriyasa kubera iki urashonje ntabwo ufite uwo mwanya wo kubikira ku murongo. Kandi igihe babere muri film ugashyushya amazi y'ubugari ababyita kwarika ukarika amazi y'ubugari akagukamanuka ugakira amandi kubera ukuntu urangariye mu bindi uwo mwanya rwose cyane. Enrique na pressure afite bityo yakubaka buri kimwe cyose gishoboka. Enrique kugira ngo wereke ko na pressure afite n'umuntu uri tayari kurekura umunyezamu nka Gianluigi Donnarumma avec experience afite avec son experience mugano wa Faransa ukanareba buri kimwe cyose nyine yamufashije umwaka ushize batiragenda nta n'umusitari ninde n'umutoza. Yego match ya mbere itandukanye na match ya kabiri. Match ya mbere agomba gushaka ibitego. Iyo ushaka ibitego ntabwo ukinira inyuma, izamu riba kure y'izamu ryawe, bivuze ngo uragenda. Iyo ugenda ukina n'ikipe atake nziza kuruta izindi ku mugabane w'Uburayi usiga ama espace ko byagenda kose iyo wagiye. Iyo wagiye wasize ama espace birangira ugize ute utsinzwe. Ubu nayo babikwinjije 5-4 ibitego 9 byari ubusasi muri kimwe cya kabiri kirangiza. Twabiherukaga kuri Barcelona na Inter de Milan mwaka wabanje. Kuri nimugora none ntabwo yari keneye ibitego byinshi, yari keneye igitego kimwe gusa cyo kwishyira cya security. Kuvuga ngo muri kwa kundi wizera tactics zawe babati ikipe nayizeye ku mutoza w'umwana kuko na company ndaza kumugeraho yagaragaje ubwana nimugora ntabwo arakurijana kwijana cyane. Ugahita uvuga ati kuri iki ukavuga uti kuri ikipe kamwe na tactics zanye na panze ni kabyira nsinda kimwe. Yego tactically nimugoroba Paris Saint-Germain yapanze ko minota 5 ya mbere igomba ko yabonye igitego. Yatweretse ibyo yakora niyire kuri ari gutsinda ibindi na Bayern gatsinda ibindi, ariko nimugoroba yakinye ibintu bisa nkaho ishaka kurinda ibyagezweho kuko ibizi neza ko ntabwo imbaraga zifasha gusatira zose zihari 100% kuko ashafaka iminti yarahari. Icyo bakinaga niba wabibonye nimugoroba Safonovic yafataga umupira ntabwo yadegaje agashaka abakinnyi ba Paris Saint-Germain yawurenzaga. Yego ubona ko yabonagaga kure akawurenza. Bavuze ko ngo ari tactique ariko ni tactics nyine nibwo ngumubwira. Noneho kurenza hakaba overloading yaho bagiye kunagira hakaza nk'abakinnyi 5 ba Paris Saint-Germain kahuzura bakahuzura. Bamara kuhuzura bakawunagira abazi gucenga kuruta abandi ba Olise, ariko se wazi gucenga bwo wacenga 5 bahagaze hamwe bakwiteguri bagahita bawunaga muri iyo zone nimo abakinnyi benshi ba Paris Saint-Germain bakakwizuraho
ugacenga bikarangira kenshi ubahaye yego bakongera bagatangiza bagakina neza ko harimo abakinnyi benshi bagumana umupira Vitinha Zaire n'abandi batandukanye wowe ugasanga abakinnyi benshi muri ata kuko Bayern ikomeye attack yego ya attack imaze gutsinda ibitego 100 birenga ya buri mukinnyi umwe byiwe yagafite abakinnyi babiri bamuriho buri mukinnyi umwe kandi bo bawukwaka bakirukanka mugasubira inyuma uko nanone nta meneri mufite Jamal Musiala ntabwo arongera kuba Jamal yego none no kuri bench nta bench ifatika ifite nabakiya bahari kubakoresha bye byamunaniye uko ngiye sinibaza impamvu umwana nka Renat Kari amuha iminota 5 shabira babaje kandi bigaragara ko rise byamunaniye oya Musiala kuri minota 40 match yari yamunaniye na Musiala sinibaza ukuntu ushobora gukina ushaka ibitego umunyakanada ukamushyiramo mu minota ya nyuma Alphonso Davies sinibaza ukuntu udashobora gutekereza ko niba Olise nk'umuntu umuntu avango ni man to watch niba byanze udashobora gutekereza abana bakiri zamuka nka Tom Bishop kuva tureka mu kibuga cyase nzanimo Jackson nawe wakina ku ruhande yahubwo wambwira Jackson niba Musiala ataguherezaga ibintu byiza kandi wabonaga ko playmaker abaye ari Ken usubiraga inyuma cyane at least shyira mu mwata agongane nabo defense yes ibyo byose agwa mu gatego ka Luis Enrique Bayern ikina guherekanya umupira yari yaherekanyije pe Paris Saint-Germain ikigumira inyuma ikaba ifite igomba kurindira Bayern igwa mu mutego wa Luis Enrique wo guherekanya cyane ariko bidatanga umusaruro ibaze ko Paris Saint-Germain yagize 34 guhererekanya umupira Bayern igira 66 ari nawe yagize 75 ubundi ntibibaho cyane kuri PSG arakurekera umupira uhererekanye ariko nturi bubona ushotera byarangiye ari Ken shot ya 10 irarya nyuma rigana mu izamu target undi wageragezaga ni Luis Diaz none ugasanga amashoti arageragezwa n'aba bazungu bakina inyuma b'abana bano bakina za kabiri na za gatatu Stanisic na Conrad Dream cyane bagomba gutera mu izamu Bayern ni mugoroba yakinye n'urukuta ariko mu buryo butagaragara Enrique yaparitse bisi mu buryo butagaragara mid block agagufunga ku buryo bwisange umupira mu mpande urayibona ariko muri ya zone dangerous y'imbere yizamu handi watera mu izamu direct habagara bakinga batandatu wa Paris Saint-Germain bakakwambura unaga mu mpande kwa Desire bakagucenga kugeza ugeze kwa Niweri shoti rya mbere gana mu izamu Gorazo Niweri yakuyemo andi mashoti nk'atatu yo ku murungu niwe isaba man of the match ku ruhande rwa Bayern isagira amanota menshi none ariko ari n'abantu bahoze babyibeshaho kucyo twavuze navuze ngo amashoti 6 ya mbere Paris Saint-Germain yateye mu izamu rya Bayern match zombi yagiye mu izamu abantu bo bumva ngo niyo ngo nta save nimwe yakoze ari save yakoze y'umutwe ya Neves yazikoze nyuma ariko amashoti 6 yo muri match yari Gorazo muri match yo zombi yagiye basige bari mutera gahagarara n'ubu bakimuteye ku munota wa mbere ubona mu by'ukuri baracanganyikiwe so Sami ngira ngo harimo ku cyugarutso bahoraga n'ubusatirizi bwiza bukomeye ku isi ariko nyine bagaragaje ko bashobora gusafaringa mu mukino mpamya ko nyine no kuba Paris Saint-Germain yagize umupira gake buri biri gusafaringa kundi iprefera kubi ufite iyo udafite umupira uri kilometero byinshi ujya kuwushaka kandi Paris Saint-Germain yo imikinire yayo kanso umupira ubwo yari ni wowe wirukanka aho ufite so urumva icyo kintu nacyo ni ngira ngo Mucyo Samir Nasiri hano mugenzi wawe mwitiranwa yavuze cyumvikanamo neza bashobora kwikora muri ubwo buryo bibadasanzwe baninjizwa n'igitego kimwe cyonyine gusa Sami uravuze ngo umuntu witwa Vincent Kompany wamubonyeho ibintu bya bwana byinshi ubinyuzemo gake gake Vincent Kompany muri iyi match utekereza ko yakabaye yakosoye iki yaba kwinjira mu mukino yewe no mu mukino hagati icya mbere line-up ntabwo ari cyo ku muntu uri mu mwenda cyangwa umuntu uri mu mwenda line-up ntabwo ari cyo twese tubizi ko twiteguye kubona Bayern ikina bitandukanye reka ngo indi kipe ifite mentality ya Champions League kuko ngewe uko mbyizera uvanyeho Real Madrid yego tukirengiza ibikombe bya AC Milan ntabwo itinyitse muri Champions League atinyitse mu by'abarebye match mu mpera za 90 n'intangiriro za 2 ariko muri iki gihe AC Milan ntabwo ari ikipe itinyitse muri Champions League barayitinyutse uvanyeho
Real Bayern ngeniza kariyo kipe ya kabiri nziza mu mateka ya Champions League nirengagije umubare w'ibikombe y'isi Milan ifite ya ekipe twese dushaka kwibukiranya yakoze amajoro ari crazy ku buryo umuntu wese bajye bayibuka. Bayern itsinda Barca itsinda Barca 8, Bayern itsinda Barcelona 7-2 sinzi muri mubyibuka. Bayern atera yari Dortmund. Bayern kubita amakipe twese tubyibuka nyine hanga. Ega ngo yongo reba Real Madrid ukuntu yakinye twese tuyibona nkaho byarangiye idafite bacu bamene. Reba match yagize kwa Bayern ikavamo kubera umunaniro n'amakarita y'imituku ariko yagaragaje karakteri. Iyo niyo Bayern niteze kuri uyu mugoro. Bayern yataka kuva ku isegonda rya mbere. Bayern ariko uribuka Bayern yabaye Ivica Oric na ba Miroslav Klose na bataramu ba Demichelis. Bayern ya Luis van Gaal murayibuka ukuntu yatakaga imirabye imbere za buri kanyino ukavuka yikuramo ariko yagushose. Bayern yari imeze nk'abapadiri ni mugoro bayiturije ivuga ati tudakoma rutendere rwose Bayern ntayo. Line-up yari ipfuye. Ukenera kwataka Alphonso Davies agomba ko ari mu kibuga cyaho. N'ikimenyime niwe watanze assist. Yitego kimwe kijyamo bongereye ingufu. Alphonso Davies. Aho ngaho sinemeranya na company. Yego. Icya kabiri, iyo uri gukina match ya knockout iminota bari miki. Yego. Ku ikipe yagize season nziza watwaye igikombe cya championnat turabizi, uri finale ya DFB Pokal uzatsinda Stuttgart turabizi, ukeneye treble, ukeneye gukonfirma, company ukeneye gukonfirma abantu batakwemera ugashyira ugasendereza. Niba byanze ufata imyanzuro y'ubusazi. Fata imyanzuro y'ubusazi twese tubibone. Yego. Jamal Musiala ntago biri gukunda ufite umwataka wa gukora ibyo ngibyo bibiri. Ufite Harry Kane wagaruka inyuma. Kuki udashyiramo Nicholas Jackson yasekiye Chelsea itwara igikombe cy'isi y'amakrebe. Yego. Kuki udashobora kumutekereza? Teka tubekana kutamwizeye. Ufite umwana uri kujya idasanzwe no mu ikipe y'aho twitwa Renat Kari. Kuki utamushyira mu kibuga? Ni mwiza rwose. None nk'aba bana uri izi match z'ubusazi. Aba bana nibo bazirangiza. Kubera iki ntacyo batinya. Ababizi neza ko icyari bukora izina ryeraza kuzamuka. Yego. Ajya mu kibuga by'ubusazi. Ariko umunota wa 50 urageze. Uwa 60 urageze. Uracyakira ibyo wahereye ukina ku munota wa mbere bitaguha na shot on target. Bro, uyu mwana ari clean afite ibitego 9 iyi season assist 6 Renat Kari. Uwo ni Renat Kari. Ntushobora kumutekereza. Ufite abantu bicaye kuri bench bafite experience. Bagwereye ino n'abantu bagiye bakina match zimwe na zimwe bavunitswe mu banzamo. Ya Musiala nabonye akiri gushaka fitness. Kuki utamutekereza kuri match nka 20 ari kuri match ya 20 abandi muri match 50. Uzumva banganya. Kuri match ya 20 Musiala ntago arengeje match 22. Ni minota myinshi Renat Kari yari buke. Undi deuxième mita yose. Cyane. Renat Kari. Kuki utamutekereza Renat Kari yagutsindiye match imwe muri zazi zikomeye atsinze igitego kwa Arsenal. Cyane. Ni umuntu watsinze muri match ya Arsenal kuki no mama hirwe. Ikindi animation uri gutembera uri kwerekana imideri kuri bench. Uziko ubwo Bayern yakiye neza idafite company kuri bench kuri tukuntu yakiye mufite kuri bench. Nta animation tubona nitukubona uhamagara abakinyi ngo babwire ngo ibi ngibi byapfuye mukore gutya uri gutembera uri guhina amakoro yinura gusa uzamura amapanaro. Nta kintu kimwe uri gukora kigaragaza ko uri kureba ibyo mu kibuga ubona ko bitagushimishije. Bayern iri kugenzaga umupira gake byo yine n'igisebo kuba uri mu rugo waratsinze ibitego 4 hanze. Mu rugo wawe ukabutarenze igitego kimwe. Imbere y'abafana bawe abafana ba Bayern bariseriye kuruta company ubwe. Babyinaga umurindi nimugora company yantengushye. Yanyeretse ko ari akantu kakibura. Rega bura reko reka ngwe nk'urugero rw'umutoza ufite experience. Reba umwumbati wa Benfica ukuntu wahagije Real. Cyane. Kubera Mourinho. Jose Mourinho. N'abakinyi bazwi bahari. Ariko still Bayern Real Madrid yanyoye amazi kuri Benfica. So Sami wavuze ngo hari amanota udaho umusifuzi kuri uyu mugoroba. Joao Pinheiro ni umunyaportugal. Si Joao Pinheiro sko yitwa? Pinheiro. Yecyo ntekereza no ko hari mahano ni hari atatanze favor ari bujye ku ruhande rwa Bayern. Ari handball tasifuye. Swati iya Nuno Mendes cyangwa ya Vitinha. Nago njya mu mategeko cyane. Gusa ngiye hari handball nabonye itasifu. Ikindi yari severe cyane.
Bayern abakinyi bayo babakoraga amakosa ugasanga ntabwo abyitayeho. Handball na hanu Vitinha yateye umupira ukubita John Neves ku kaboko. Aho na hakabiri hari ahandi none Nuno Mendes yamaze kubona ikarita nanone yakoze umupira. Babeshyira ko Nura Draymond ngo yabanje kuwukora. Ngo yabanje kuwukora. Nicyo basifuye. Uzi ko nakurikirana analize ari umusifuzi w'umuhanga cyane ukunza kunkorera analize. Muterekeho twumve niba hari. Muterekeho? Muterekeho nasobanurira abantu. Ni umuntu mutaramu cyane ariko ni umuntu uzi ibintu bya hatari. Umva ikintu yavuze kuri no karita kuri uyu muhondo Samira avuga ugombaga guhabwa bita Nuno Mendes. Bibeshye ko Nura Draymond yabanje gukora ku mupira kandi umuntu witwa Nuno Mendes yawukoze ko Nura Draymond atawukozeho. Iyo yari gombaga ku muhondo wa kabiri reka twumve neza cyane no mugabo. For the PSG player, so he called a free kick to PSG instead. So did a Bayern Munich player handle the ball? Let's look. And if you look at the replay, he did not handle the ball. There was no handball offense committed by the Bayern Munich player. So it was incorrect to tell the referee that there was a handball offense before the handball by the PSG player. So the Bayern Munich player has not made an offense here. And then the ball hit the PSG player when he made his body unnaturally bigger. So this was a clear handball offense by the PSG player. And it's not only a handball offense, this handball stopped a promising attack because it's a quick attack by Bayern Munich on a 3-on-3 situation. So this means that this handball stopped a promising attack. So this was a yellow card offense by the PSG player and he already had a yellow card. So this means that PSG had to have a player sent off in this situation. However, the referee missed this by giving an incorrect free kick to PSG for a handball offense that had not been committed by the Bayern Munich player. So the correct decision here is a free kick for Bayern Munich for a handball by the PSG player for making the body unnaturally bigger and a yellow card for stopping a promising attack, which means his second yellow card in this match. So he should have been sent off here and that would be the correct decision. Mwamwumvise nubwo icyongereza cye n'icyarabu cyane ariko aravuga ngo kuri uyu mupira wari ufitwe n'umukinnyi wa Bayern Munich Nura Draymond bibeshye ko yakoze ku mupira ahise atwereka amashusho neza VAR yagombaga kwerekana ko atawukoze ahubwo Nuno Mendes ari we wakoze umupira. Nuno Mendes ikintu yakoze yakuye amaboko ku mubiri we arayagura yigira munini kugira ngo umupira ugarurisha akaboko. Ati rero bisobanuye ko umupira yawukoza bishaka kandi umutuku banatanga kufra kariya Paris Saint-Germain bibeshya ko Conrad yawukoze bihagarika contre attaque yatangaga ikizere ya Bayern yagombaga kuvamo igitego. Yagombaga kuvamo n'ikarita y'umutuku ko Nuno Mendes yarasanga mu muhondo. Nabyo bishorejeho. Ko Conrad iyo Nuno Mendes bamuca akara kaboko atawukozeho. Olivier yari afite uruhande agomba kwita yihuta na ruguru hari Luis Diaz na Harry Kane ku buryo ari promising attack na defense yakasa nkaho bayisize. Ati rero icyagomba kuvamo kwera ko Nuno Mendes yarafite n'ubundi karita y'umuhondo ati bagomba kumwe ya kabiri ikaba karita itukura. Kandi byari bugira icyo bifasha kuri Bayern ku mugoro. Kandi hari hakiri kare cyane hari nko ku munota wa 70 hari gutyo. Oya 70 nagigera. Yes. Ibumva rero yabona ikarita y'umutuku. Cyari bisobanuye ngo Paris Bayern Munich yagombaga kujya mu cyo twita côté fort kigiye gukina n'ikipe ituzuye muri ubwo buryo rero bamwita Drop in Hero. Nabonye CEO wa Bayern bamwita Christian Dressen yavuze ngo it's astonishing to say at least that a referee with only 15 Champions League appearance is allowed to officiate such a game. Ati biranabaje kuba umusifuzi usifiye match 15 zonyine za Champions League bamuhereza uburenganzira bwo gusifura match nk'ingi. Ati bingi bikeneye bisobanura. Bari mukanya gatwe tugiye muri break tuvuze kuri CEO wa Bayern Munich umuyobozi mukuru Jean-Christian Dressen avuga ku musifuzi Drop in Hero avuga ngo mu byukuri birababaje kuba umusifuzi ufite imikino 15 yonyine muri Champions League ahabwa match nk'ingi y'kimwe cya kabiri. Mugana wundi biba byagenze bitereka turebe. Nabyo wenda François Letessier na wa mutara mundi usana na Leandro Trossard Trope na Abafaransa. Babadage bandi nabo na abadage babataramu barimo ba Daniel Harmakel Holland yarari ahubwo abona babaye izi match z'iki gicuku za izo zirimo abongereza benshi
iraho ngaho Oliver ntiyaburi yasifuye ryo ntabwo yasifuye nimwe muri ntuza Oliver ntiyayibura Aston Villa na Nottingham bayihaye umunya Sweden Nyberg Green we know of the experience ese baramwiruka ariko se iyi match kuki batayihaye wa munya Slovenia Vlaško Vinčić yarari n'umunya Pologne rega Marciniak ariko bimenya baramujyanye muri firigo Marciniak so urumva muri Bayern bababajwe n'umusifuzi nyine babahaye avuga ati ntabwo experience yahagije muri Champions League hari agatebe kariho ba Maximian Eberi karimo ba kariho Enzo Menige bantu buri barakaye buri mwanya bahaguruka cyane so ariko Sami mu kanya gato ngira ngo twumvishije abantu no mu professional referee asobanura kuri ahantu mbona ara wenda umukinnyi mugenzi we kumukoresha tushe sinzi ko bikibaho ntabwo byemeye ndakeka nta muntu mugiye tubishyiremo nabyo abisobanura nabyo bigiramo twumve hariya abantu bibeshye ko Bayern yagombaga guhabwa penalty ko Vitinha yakuyeho umupira ukora ku kaboko ka João Neves bari muri box abantu baravuga ati kuki umusifuzi yatatanze penalty ariko nta muntu ukoresha mugenzi we ariko iriya karita y'umutuku nayibuza ko birangiye nayo yayemeje aravuga ati ari umutuku kuri William Paco akoresheje amategeko ya IFAB urumva n'ubundi nibo bagena imisifurire ku isi yose so aravuga ngo Vitinha umukinnyi wa Paris Saint-Germain yakuyeho umupira muri box ya Paris Saint-Germain umupira wukuyeho umukinnyi João Neves wari umuri imbere abona ishoti riraje yikingira mu maso ko umupira waza kugana mu maso azamura akaboko agiye kwikingira mu maso aravuga ati hano harimo ibintu bibiri atushobora kuvuga ati umupira wamukozeho ukatuvuga ati niba umukozeho ni ikosa ariko reka mbabwire ikintu kimwe amategeko ya IFAB avuga ko iyo umukinnyi mugenzi wawe agushosa umupira ukaba wagukora ku kaboko cyangwa se amaboko yawe arimo agenda arimo anyeganyega atari ku mubiri ari basanzwe babariraho penalty umupira ukaba wagukoraho ariko ari umukinnyi mugenzi wawe mu bantu uteye ngo ntago aba ari tushe Samir nyina nawe mu kanya warubivuze cyane ngo ntago aba ari tushe